UMLA ka Shillong South, uba Sanbor Shulai, ubaderu Menteri Ketenat Arts and Culture jongka Sarkar Jela, hakasing sajan ulong, badan kam ban peniru daki kam, ladakwa baki kam kijam kinyai state, katkum gaji ong jung kajing state kikam kijam, kimdai setia ban kut tang hakasiti, Henry don kamru kajing budin, kabakram sange daki nomi kemat pajba. UMLA rengkat kajing don lang, UMDC barim, bariki Shulai, kinoelam shnong kalum syatsngi, rengkat kihe pulit, hakasngi sajan kilalai jeruk ban jurib silenter jongka surok lum syatsngi ban pej bahkan omron kadang kali hakate kathain ubak sanbor ula pentibru basyan kin sesdang no ru ban siang rong pen bahai ke surok hakate kathain sanbor ula lai jeruk ban jurib ya kayo organik kabaya syat-syat halum syatsngi. Kane kalau ada mat kebala ke inspection hang ne kaden artli inspection mo kumbo fly mentan ngilaya one room yang kena kayo ban pendap no kane kayo ban south hostel kane ka bangalawan ngalatri system hi ban pnio yang kena ka jaka ka hab juga revenue department aga por bangkatang long MLE hawarjar khatlai manglache jet biang ala initiate telah penio nak revenue department sepo ke urban affairs banding layo ya skim kumpas au kro duna pansina ya kana kayo par hajrong jong kayo ka community hall jong ka dorbar sinong jongi bangilan pej bentan do pansina ka office jong ka dorbar bung kin katakan ka additional berarti kin pendap no ngatrai hapo sebenai kin han obar no sa ka dorbar sinong te ngin sana shong meeting bakong urban mangisi ele kam but kin pendap no kata kada berberingkong bakrang ba lagi kita kinong song yo kita temporary shot ang tay pila berpek kita ke bangin alot yang apo kata itu kalau ada ke aisur ke balabur kinong song kila kerpat ya ngaku memilih yo orang ba sinong ru ba kali ke aisur le si ba min ke song ka yang tu overnight kapan eating kapan isbit kapan ijli te na takarang ikut pendap dengan ayo kurang begitu ke basong hangtai kin shift no bagi structure temporary structure jongki bagi susunari plastik yang no ploy baro kurang ba itu ibasa nang tupan nak yang kontraktor perlu dikin siang rong no murka lai tenat baro kan te katu kadang gamin ke bangiwan nama tag inspection kabar ngi kabangila ya keren ru menten ka inspection berke polis ngi dalang hangne ka police department ka excise department bakin page gini ki drugs kajing kai drugs kajing di drugs bacer kai kadang senong kumba piatip hi pilai nagi record jong ka police department bami ki haki press ki jong biru kaba kajing yadi thiat ki drugs ka kiat kenja ka klan ma kadang senong nomor ba mendon dorbar senong la bun stem kemudian pitip hi aba mendon ka restriction kiru stiu kisim kabu hangta aba mendon street light kisim kabu hangta habadum jangan kalau ami kajing komplain ke bajur kajing pencong sihir gidong cong dengan sidong lum syat sengi kan CC bisnopur kejongi te bentar ngilai rai lang bangin sim action no immediate action te hadin jong atu ngilawan sikadek inspection nang ta kabaar ke street ngilai kerdu dan mentaban restur no yakini non functioning ya kan street light kabairang ba sidong ngilai komplain wa idang long mentang tang siteoru ilaya bun komplain te gilaya ya tu lang mantan sebuah ke officer juga MCL ke gilaya song meeting mantan bakin immediately dak jia tray lang baka torbar bakin le cha side page baki kin restore back ya kini ki street light ke ba msimla tray ka makana ka area jongi ke Kansas lum shatski Oxford relebong bentar te bat kapan lai kalau mentang ka parking bangin ya page ba ki jaka hangno ban ai hangno ban ai ki jaka bagi long parking ngatur gila ya depej bar ki banum sya ban le ya ka parking nang ta sakawai pan kalong ba nagbentakan ka ongoing scheme jong ka additional water supply ka ba parakrur ka ba kadang ya ki tray menta sya ke liki ci pipeline jong ka PHE jong ka municipal ki barim katuru kila ya keliang ngilayan pej kila keliang na ki ba rim gitu ki bala sarang nagana ka scheme gila cover up bagi batmai hagana ka additional water supply ka bangilayo section prakru na amrut mana ka SPA scheme jadi ko nang ya cacat bagilai commitment na municipal ka PHC ba hapo sibnai hapo ubnai tangda ubnai maskin
commission lah ni kan pelat jadi copat ba nang banginang yo ya ka de kita gidi ya kan berkabak hadu kolong kaba kapeludi rekan kontraktor bagi pendap do kan surak ya kan surak ban siang rong no namar ba anda banta ka jinglong jo sum sunreng rapor bangilong meeting hangtai shop nginwan inspection nang peludi yang ai namar ba bakan bah ka jing tray la ni ka siang rong ai baka beneng kan long ko bakulit mo ka shit takum ko pi kana ka suñ beneng nang peludi ru extreme engineer udang ong bakamlong advisable ba siang rong menta laban pelong ready ya ka mo ki metaling ka siang mau siang yu ban yu roller yu ban siang hiya kana ka bitumen baki ong karong katungin haban observe siya nakala kruit ke ben maka beneng kenam kan bah tingirung ikwa ban naile kerki lahap cubros kata nakala kruit bah ginsa siang hisin siang ngin weng no igitki temperature ngin shift na yaki shane tagamur hangne kanar kalai tinat kana sunong katau kata hika de meaning to ngajing ya buddin namar ba pilayatib hi lara pimbuddin pi ICT lara pi go ICT ha hagno no department baka jag namamta pi shai ICT ka cukut tanga ICT tengah hi ladi ngasim based on my experience tangka tho mlong dan kam ka berapa da ka action ke bandayawan ya side bandai with lagi kemat lajong hi keramba ki engineer ke basong apo ki table agi di different various department lan ki ground official bahagian gumne kiru ki abang ya song interact kiru ki bangala appeal ya kiru nado ke police department nado ki excise nado pludi ka MVP DCL nado PHE ke municipal ngong habang akot ya pi siyang ngilong kumsipara let extend your help and support bagi ya trilang kumsipara apa piwan hang nakamut po engineer rin mulai usaha mulai dan municipal basa na po mokar dan na po ka police department le siu basa na po nang tumay papinso jengay nang resnong apa pi don apa pi dei jo ka department kada sim kum ka snong lajong apa pi tre yang no kam tre kum ka yeng lajong itai di appeal saki bakile menjur kelas tunat bat ngangai scam bakat komitmen bakila ai na kayo uruk yang apo sebenarnya kana no bar no kin pendap no lai la binong nyarong itu bagi national stu gibong 95% kala adap kayo insa 10% sebenarnya adap mo rong bas nong ruila wani haka level sungi bagi sketching ba benos bagi member bon pek ila ong kita kila lang jungo ai kana ka surok ru ngasaya apo sebenarnya kin dap no kin jinu create no jaman tahu kadang pas kata ke auditorium kom woman working woman hostel apa orang lebong kata itu kalau very slow ngilit page menta kabayo ngilayo sanction ke social welfare department ya kabanga kumu lokal meli ngala penio ya tu kacak kan revenue department social welfare akapun ka jilong kata tiap ke arjar kalai ngarang don naga hagawi pa parti to por kuma meli ngala ini sih ang tuno ngelayo ya sanction saupur steng keceng tre gladep sa paket kuma konduktor ya keren ban ngamenin udon gaut melawan lawan asisten